dendangi dendang bulu putri kugiling alai masaile saralawe dendangi kugiling masaile napali karo bali dendangi dendang mabela paleli puna silasa Allah tendidapi saralawe dendange silasa tendidapi nalabu labuni matia sowe tuoni alat pelengede saralawe dendange tuoni pelengede wetunani masenga dendange alai malam pening saralawe dendange mauni malam pening pare
alai masaile saralawe dendange kugi masaile napali karo Nakutuli ngerani ro eluna saralawe pada to kutumaka dari kini tuli ngeratuli kampungi samana sa dimudani pada lesumana lauri kampo tamanan eta munro na wasori law ngata de nang katole tole sulesu de nang katalesu miti itero kampo ta kasina unrona tumatua pajajiatar yolo unrona nene-neneta kakek-kakek tak maneng dia tomatu leluhur tak mana onrona mana kasih dia nang ketali sumite itai na yelo ngere ke saralawe wah menang kelo reke batuan nang wah samano sa dinapal ngilongi ro atita perasa tak maneng samana lona tarju sadi bacari ke maka dama aga tarina iya. Jadi di mana si kampung kumana itu mundur rilongat tari lalu nih makan kue tari ke makin aja tari nari kau odani iya kapal lesui ri
terita aja mau tak keralopo, aku keralopo sih gitu sedito aja macam masih tuh pak. Lutu sih katu kebutuhan rota tuh siapa kayak makanannya guys keralopo kalau semua nak taruh dan, hah, si bawer ke kumodani ki, tepa talengi baca doa, baca doa kicet deh. Karena saya ngete baca doa, hari lu doa ki makanya mamu hari eru kampo tak kesina. Si bawa sini na si kampo ta si lisa na manang pada majapa mana pada tuh hari kayaknya aja pengetak mana kutu di longat maku to poropai mang laure sini na sila sur kumanang ya kasina takala malasalah si cede insyaallah pada kemana gitu pada masalah sur mana silino mamuari pada kaki pada sirelo dua ngemanang sirelo dua ngemana pada majapa ini kapalai ke rumah sakit gatu mai agama malasa ki iya tidak apa aja tuh ele doang gitu man tidak apa aja pada ele doang ki man sare kuam mai pada tuh si runtuk si patung reke si runtuk tongan ni rekenge tanya bawa reke ki nasanya teh di YouTube saja tapi tonga-tonga si runtuk di fotanange hah iya insyaallah mamuare pada madece mana lor di mana sikuniro wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.